I le awa male, mi ngau tele te tawai le nei fo tai a fou, tātou au le mai o te whātalofa whaalono tuai. I le pa ia mamalunga o tātou e kāle sia i o ngā maanga SS, su o tātou tina, su fo ila o whainga luenga pa ia le tua ma o lātou whalitua. Mai se le loa loa o tātou e kāle sia mai maunga te tele, se i o i mai waiti. Il nei foi tai a fou o la sa, i o la solima le nei o Setema, lua fe lua sefulumaltasi, tātou au lia mai ai, male manuia, ia le masina lo na iwa o le nei tau sanga, ka tā lofa whaapitoi nai o tātou ta māma, tina mātutua, te li tonu lama o lo utou maua pēa le whaamafana whana mai o awa lofa o le tātou matai, i le langi. Lo tātou iai pēa i nei vai teimi, ia i wawao ona o le whae te tenga mo le whaamai, e maise o sāmatap. Lo tātou whenga iai le nei vai tau o le tātou soifuanga, e vea ilo whatau waa e whai masui alo whenga aluenga e saunia se upu whaamalosi mo i tātou le nei fo i tāe ao. Ai o maia se i tū whatasi o tātou nganga ma whaamoe moe uma, tātou te whai ai nei le tāpua inga ilo tātou tua. O maia ia tātou wifo ma ia tātou pūna no, ia tātou to tuli lumo i ova o lena whaia i tātou. O wālo tātou tua lava ia, o i tātou fōi o le nuu o whangaina ia, ma le lafo mā moe o i lona ao. Le aso nei a whaitou te whaalongo ai lona si ufonga. Aua ne i whaama a au tau loto e peo na whaia i me ripa, e peo na whaia i le aso sai mase i le vau. Tātou te talo. Lo mātou atua sili sili e se. O le atua oe o le paia umalama. O le atua oe o le whaavau. O le aliia o le file mu. O mātou o atu i o luma i le nei tai ao i mātou mau tangata. Mātou te tāpua ia lo suafa. Awa mātou whanau no manu atu i a te oere nei tai ao. A fio mai alo wa nganga pa ia e ala i le sau le ola. Ina ia mātou maua o mai nei le atua. Le whau unga la wa fio. A o mātou o puna no atu i o luma i le nei tai ao. Ina ia mātou whaia le nei sauninga i le nganga ma le wha maoni. E tusa ma le pa ia o la wa fio le atua. Ono Yesu Keliso wa mātou wole ma wala au tuai. Amene. Ole a se o tātou vi atu i le atua i lona vi inga wa saunia. Love.
O le a tātou whaitawina o le a fionga pa ia le atua. O le tusi wa filifilia le nei tai ao. E wha au tuai ni langona ma mawhau whaunga wha le anganga. Ia o nā maua mai li whenga inga fau. O le tusi mua paulo i le kale sia i te Salonia. Ia o lona ma tā upu mua. Ia e whaitau a toa lava le ma tā upu le nei. Mai le whai upu mua e wha ngata i le whai upu e sfulu. Mua te Salonia o lona ma tā upu mua. Whai upu mua e o le sfulu. Wha whonga mai i a fionga pa ia le atua. O i mātou o Paulo ma Silwano, ma Timoteo o la mātou tusi le nei le e ka le sia o tangata te Salonia, o i le atua le tamā ma le ali o Jesu Keriso. Ia te outou le alofa tu noa ma le manuia mai le atua lo tātou tamā, a toa ma le ali o Jesu Keriso. Mātou te whaafetai pia lava i le atua. A wā o outou umalava o lo tau outou ia mātou te talo. E le au noa o na mātou manatua la outou ngā luenga i le whātua, ma le whaamalosi i le alofa, ma le tū maupea i le whaamoemoe i lo tātou wali o Jesu Keriso, i luma o le atua o lo tātou tamalea. Ina ua mātou i loa le filifilia outou, le au soe o e ua alofa ngia e le atua. A waile i o atu la mātou tala le lei i a te outou nā o le upu, a o le mana ma le anganga pa ia, a toa ma le mauti no lava, ina o outou i loa la mātou a mio ona o outou, a o mātou iai ma outou. Sa outou faa o mai fo i a te i mātou, a toa ma le alii, ina o outou ta lia le upu i le puapua ngā tele ma le oli mai le anganga pa ia. O lea ua avea ai outou ma wha o i e ua wha tua umalava o i Maketonia, a toa ma a kaia. A wā ua wha longo atu na ia te outou lea fionga lea li, e le ngata i Maketonia ma a kaia, a ua salala watu fo i mea umalava, le tala i lo outou wha tua i lea tua. O lea e lea o ngā aisa mātou upu e whai atu wai. A wā o i lātou lava ua i loa ai le tala i te i mātou i le winga o lo mātou wo o atu i te outouna. Ma lo outou li liu mai i le atua mai tupua. Ina ia outou au auna i le atua soi fua ma le ua moni. Ma ia whaatali atu i lona alo mai le langi. O le na toi whaatuina mai o ia na ie woti o ie sūlea. O le la vea i mai a te i tātou aile to sā tali. Ia, whamanuia tele mai le atua i le tātou whaitau ma whaanongolongo i lana fionga pa ia. Ia tū mau i a te ia lona vi inga, ma ia te ia pea e whaavavau lava. O la se o tātou te vi i le atua i sona vi inga.
O se mawhauwhaunga, pa se whi au whale nganga mo I tātou I le nei tai au. O le a whaunga ina ia le, tusi sa tātou whaitawina e. Mo moli mai ai se whi au, mo lau whaafonga anga, ia ma se tātou whaanongo longo I le nei asu. A mai le matu o le tai au le nei, a maua mai le whai upo e tolu o le tusi sa tātou whaitawina. Mua le Tesalonia o lona mataupu mua, ia o lona whai upo e tolu, vai mai le whaitawina o le whai upo lea. E lea unoa o na mātou mana tua I luma o lea tua o le tātou ta mālea, la o tau ngā luenga I le whatua tua. Ma le wha mā losi I le alofa, ma le tū maupea I le wha moe moe I lo tātou li o Yesu Keriso. For we remember before our God and Father how you put your faith into practice, how your love made you work so hard, and how your hope in our Lord Jesus Christ is firm. E lea unoa o na mātou mana tua I lumo lea tua, la u tau ngā luenga o whatua tua. Wha malosi lea lofa, ma le tu maupea I le wha moe moe, I lo tātou o li o Yesu Keriso. O se whaupunga o whaautu waini whauwhaungo ni tai au e whapea. O se e kalesia moli mau. Po o se e kalesia tālai. A witnessing church. E la se mo e whai atu se upuile, hangana peritania mo I lātou, o e le maana malama I tātou hangana. Each year there are several annual celebrations in our calendar. We have statutory holidays. We also have other important occasions that crop up from time to time. And there is no doubt in my mind that we all know what we are celebrating today. Of course, it is Father's Day. Father's Day is celebrated in different times of the year in other countries, but for New Zealand and Australia, today is their Father's Day. But of course, there is a much more important occasion that we're celebrating today. Well, if we don't remember it, it is the 191st anniversary of the Gospel in Samoa. Po le Aso Sa o le tala lelei. In the year 1830, the gospel of our Lord Jesus Christ was brought to Samoa for the first time. And from then on, Samoa has been illuminated with the divine light of Jesus Christ. And that was when the seed of faith was planted in the conscience and the hearts of our people. Well, the seed was planted, and the process of germination has begun. And eventually it has blossomed. And we are still on that journey with our spiritual eyes focused on the final harvest. The tree hasn't been harvested yet, but there will come a time that our Lord Jesus Christ will come back. But we are not there yet. We are not there yet in that final harvest. And to be prepared for that final harvest, there is one requirement, and that is holding on to your faith until the end. Samoa started that journey with a faith as small as a mustard seed. But that small seed can germinate and grow to become a huge tree. And so was the experience of the church at Thessalonica. Their faith started small, and through time that faith magnified 100 times fold. The church at Thessalonica was planted by Paul during his second missionary journey. During that journey, Paul had received a vision from Jesus. In the vision, he saw a man of Macedonia was urging him, "Come over to Macedonia and help us." And you can read that in Acts 16. What's important here is that Paul's ministry was guided not by Paul himself,
or anyone else, but by Jesus Christ himself, through his Holy Spirit. After Paul planted the church at Philippi in that journey, he and his counterparts moved on to Thessalonica. Many people there who had worshipped idols had turned their lives over to God. They now turn away from their materialistic lives into a life of faith, into a life of serving the living and true God. However, their new lives of faith were not easy. For the new believers, many of their friends and relatives, they opposed their faith. They were hated by their friends and their families because of their faith in Jesus Christ. Their relatives and friends were mocking and harassing them. In fact, this was the same kind of persecution that forced Paul and his companions to leave Thessalonica. But after he left, Paul became very concerned about the new believers who had remained there. He was concerned about their safety, but most importantly, their newfound faith. So Paul decided to send Timothy to check on them. And Paul was greatly encouraged by Timothy's positive report. Timothy reported that their faith had remained strong. So as a result, Paul sent them this letter of encouragement. His overall message is for them to remain in their faith in the face of persecution. E lua ni mea tāua o lo tātou whamanatuina i le nei sa, mua. O la sa whaapitoa le nei mo te mā. Nai lua, ia o la sa fo i le nei o whamanatuina i le tala le lei sa moa. Le aso na sunu i mai ai le ala fale o le tala le lei i le nei tulu inga mamao le lalolangi o loutou soifua mo wolai. Ma wa avea maso na a matai o na sulungia loto ma nganga o tangata Samoa uma i le mala malama winga ese o le tala i le wha o le tanga. Na tā pena ina mo i tātou e le tātou ali o Jesu Kiriso. Wa atoe le tausanga nei le se lau ivas fulmaltasi o tausanga o le tala le lei Samoa. Wa matua le tala le lei Samoa. E whapea foi le mea na tupui Makedonia ina ua malanga atu paulo e vatu le tala le lei i le ai o Thessalonia. Ma ia whatu ina ai le ekalesia i lea ai i lana malanga wha misionari lo na lua. O tangata sano nofo i le ai o Thessalonia. Sa fe lo i tangata i uteia ma tangata eleni. Ma o tangata fo ia na whai i ai le ngā luanga tāla i a pau. O le nuu leo Thessalonia, o le nuu ono nofo i lalo tu la fono ma pūlenga wha malo o le malo Roma. O tangata kerisiano fo i lea vai tau. O tangata o sawa ina maanga leanga ina, talu mai lava le toe tu mai o Keriso. Ma o le whaaponga i lea, o le vaveo ese o paulo malana au malanga mai Thessalonia, o na ua la malama tangata whaatupu whaalave lave, whasioti la apostol. Ma o tūlanga whainga tāfo ia, na whea ngai manai tangata kerisiano le au lotu lea. Sa iai le popo lenga o le apostolo mo le saunga le mu o tangata o le ekalesia i Thessalonia. Ai mai se lava, ina ne i avea sa wanga o lo whea ngai malatou. Ma lai whaavai vai ai lo latou talitonunga whaatuatua. Ina ne i avea ma lai solo muli ai mai le tala le lei ia Jesu Keriso. Whapongai leo le awina e paulo o le li tala vou o Timoteo e asi le ekalesia. Po whapewhea mai latou. Ai sa matua whawhia ina le loto la apostolo. Ina ua fo atu Timoteo ma le tala fia o lo tu maupea le whatuatua o tangata o le au lotu i Thessalonia. Ma o le alana tusia toa i loa paulo e. Whamalosi au atu i le ekalesia ina ia tu maupea ma uana i malue lo latou whatuatua ma la latou moli mau i le lio Jesu Kiriso. O lo mo moli atua i foi la apostolo le mauti noa o le toia fio mai o le lio Jesu Kiriso.
Maolu ai upol nei tusi le sa tatou faita wina le nei tai ao. Mai paulo lea no na matou manatua I luma o le atua o le tatou tamalea. La o tau ngā luenga I le whatutua, ma le whaamalosi I le lofa, ma le tu maupea I le whaamoemoe I le tatou o li o Yesu Keriso. For we remember before our God and our Father how you put your faith into action, into practice, and how your love made you work so hard, and how your hope in our Lord Jesus Christ has become very firm. O le whaamoemoe o le apostolo, ina ia whailo atu I tangata kerisiano, e leo o ngalo la tau I tāna sanga, a isi fo I tangata kerisiano. E tolu ni mea tā ua o lo I tonu o le whai upulu nei wa anvema matua muamua, o le whatuatua. Lua, o le alofa, I le malitolu, o le whaamoemoe. O winga ma mionga ia o lo laua lunga I tala I ngā paulo. O winga e maua e tangata uma o e whatuatua I le toe tau mai o le li o Yesu Keriso I le tino. O le ngā ruenga le nganga pa ia I la tau o e whatuatua, e fua mai ai le alofa ma le whaamoemoe. O loo matua whaamatala au ili mai e paulo mea ia I lana tusi I au lotu I Korinito. Na ia whaai waia na upo e whaapea a o le nei, o tu mau le whatuatua ma le whaamoemoe ma le alofa. A o le sili o nā mea, o le alofa lea. Mua mua Korinito mta upes futolu va upes fulmantolu. I le whai upo a vema matua. O ia mea e tolu o le whatuatua ma le whaamoemoe ma le alofa, o loo mo moli ma whaawo mai. E le upu leo le manatua. Whai mele matua e le au noa o na matou manatua I luma o le atua. La au tau ngā luenga I le whatuatua, le alofa ma le whaamoemoe le tātou o li o Yesu Keriso. Ai whai maile manatu au tu o se e ka le sia mōli mau, po se e ka le sia tā lai. A witnessing church. O na o le asal nei o le tala le leo te fia whaata waina le ka le sia nei te Salonia. I sa lato ngā luenga mōli mau mo le tala le lei, ma la lato tala inga, ma le whaelo atu o le tala le lei a Yesu Keriso, I le avea I lato o tangata whatuatua. E whani to e ngā mōli mau o mai e sang whaalau tele nai le whiau whaale nganga o le nei tai ao. Mua. Mōli mau e ala I wheso o ta inga ma whiau whaamawhana whana I teimi o whaingita. Mōli mau e ala I wheso o ta inga ma whiau whaamawhana whana I teimi o whaingita. Witnessing through your relationship with other people. E whetau I le lei al manatu lea matu nanga o lo tātou o iail nei vai tau. Vai tau o tapu ona o le pepesi o le whaamai. E uina o tātou le whiasia siai ma whewa ai ma mafuta e pei o na tātou masani ai. Ai o lo ma whai o na tātou whisootai au wala wha teknolosi o saunia I le atua tātou te whisootai ai. Ma tuwhai au wha malosi, ma au wha mawhana whana, wha la e au inai tātou. Po a lava la tapu ma le wha umi o ia tapu, ai ta tau lava o na tātou tu mau lea nganga lea, o le whisootai ma whetufai. O le whiau fo I leo lo atangia mai le tusi atu a Paulo I tangata kerisiano I te Salonia. Wa mai le mo le mau a Paulo, o lo tau ta ua o tou ia mātou te talo. E lea unoa o na mātou mana tua o tou I lumo le tua o lo tātou tama. Po le alava lale le ai o se mafuta whaatasi le tino I teimi whapene. Ai o lo tātou mana tua, ma whesoota I pea o le tasi le isi. E ala I tāla sanga tui na atu I lumo le tua. O leo mawhai o na mafuta atu le apostolo I tangata o le ekalesia I Tesalonia. Ai pei tai. O loo malama lama le leila apostolo I whainga tā masa wanga o loo whea ngai mai lato. I le ngata I lea,
O lo lātou wola I tonu o se si o manga o pūlenga whaakolone ale malo Roma. O ia mea uma, o loo matua lu I tau ina ai lo lātou wola whaatuatua. O le fisa ia tu lao paulo ia I lātou e ala I lana tusi, ina ia wha whana atu ia te I lātou, ma wha malo sia la lātou mōli mau le tala le lei. O upo iwa, sao noa ia I paulo, o upo wha tupu wha moe moe. O loo sao noa ia I la postoro whai maiana ulua I upu, ile e ka le sia o tangata te Salonia, o ile atua o tamaa, ma le li o Yesu Keriso. O le whaalupenga leo leo a whaalupe ai e paulo tangata kerisiano I te Salonia, o tangata o ile atua o tamaa, ma le li o Yesu Keriso. O se whaalupenga e whaatupu fia ma whaatupu whaamoe moe, ma atili ai o na whaamautuina lo lātou whaatutua. O se whaalupenga e atili ai o na whaatupu malosi I le sootanga o tangata kerisiano uma. O le sootanga o le tangata ma le atua o le tamaa, ma le sootanga o le tangata ma le li o Yesu Keriso. O le sootanga whaafānau o le atua. O le sootanga whaatangata ua whaaola ina o le whaatuatua I le li o Yesu Keriso. O le sootanga o le tangata whaatuatua I le atua ma lo nalo Yesu e leo se mea whaapaole. O le mea moni. O le sootanga maa losi. A wā o so atu le tangata I le atua na whaia mea E leo se whaalupenga nā o na tau a le e whalangina. E whailo ai o leo tu mau I a Keriso o le tangata fau o mawai mea tuai whauta o whafauina mea E le tau mate o se. Tusi whaafia loto mō tangata o lo ola I tutonu o se sio manga o sa wanga. A wā o tutonu o ia pōpuanga o lo lātou mōli mawai I le sili ese o le alofa o le atua o ia Keriso Yesu. E le mawhaia ia pōpuanga o na ave ese I lātou ma I le alofa o Keriso. O le whaamawhana whana tfo I le a Paulo I le ekalesia I Roma. Wai mai aia. O I se na te whaatea ese ina mai tātou I le alofa o Keriso. O le pōpuanga ea, po o le atua tuvale, po o le sawa, po o le onge, po o le lava lava, po o le pangatia, po o le pedu. Au ua tātou manu māloa I nei mea uma, ona uia ua alofa mai I te tātou. Te se paura le ekalesia I Roma mta upa valu, fa upa tols fulma lima, tols fulma fitu, mal tols fulma valu. Moli mau e ala I fiso o ta inga ma fe au wha mawhana whana I taimi o whaingata. Ao tātou whenga iai ma lui tau o nei vai tau. I le tau fia ai o tātou mawhtanga e peo na masani ai. E mo mia lava le fiso o tai pea ma fe wha mawhana whanai. Le tasi. Moli maulo na lua. Moli mau I tonu o pupuanga. A whaisu whinga o le tau wha manino o le tunu o na wha pele o nisi o upu e so o wha ma mani no. E so o pupua ngā ma le nofo file mu ma le ola sa loto. E iei wha manu yanga I tu atu o pupua ngā. O wha manu yanga ua uma o na tā pena I le atua e maua le tangata e manu mā loi pupua ngā. O wha manuianga e maua le tangata e ono sai ma whātua tua a o whea ngai ai ma ono tinga. O si tangata e le ilango fie I mea whaingata ma mea I tutupu I le ola nei. E manatu nisi tangata e whaapea o pupua ngā ua mafua ona ua lea lofa mai le tu. Pe mafua foi ona ua taui mai le tua seanga sala ua tātou whaia. O tu ai ngā mawhauwhaunga ia, tātou te wa aia I pōpua ngā o se mea leanga. A o pōpua ngā o se mea lei. E a o ina, ma o ina ai E tātou. Ai mai se tātou o e o te uo tangata kerisiano. A wā o le muli ai Yesu Keriso e whea ngai ma pōpua ngā o le mea mautinoa lea.
E voi tangata lātou te leo I loa atu whaamanu yanga ma vanoa o mea le lei e tupu mai te tonu o popua ngā ma lui tau o leolanga. O a lava la popua ngā ma sā wanga o whea ngai ma tangata lotu I te Salonia. O lo ma losi pea lo lātou whātuatua. O le ripoti whaafia loto lea na foi mai ma Timoteo. O lo mahalo si pea le moli mau le ekalesia I whātuatua. E ui ina o lo lamatia lo lātou saunga le mui taimi uma. Whai mai le whaupunga ua whaamaloa tuai Paulo, ma whawhetai ai Paulo. O lea ua avea ai o tau ma wha o ao I e whātuatua umalama o I Makedonia a toa ma a kai. Yo e wa avea tangata te Salonia ma wha o ao I tangata umai Makedonia ma a kai. Ele ia vea le tau whaafefe o sa wanga ma pāpui pui o le longo I nā tupea tangata e le kālesia I te Salonia. Le tala le lei o le whātuatua. Mai Paulo a wā ua longo atu na ia te utou le awhionga le li. E le ngata I Makedonia ma a kaia a ua salalau atu foi mea umalama le tala I loutou whātuatua I mua te Salonia. Ta upu mua whaupe walu. Se tala inga ina awinga ese o le moli mau o le nei kālesia. O le soifuanga o le tangata tālai. O le soifuanga lava e whetai ai ma puapua ngā. O le whetalainga lava le alea lii I lana au apostolo. Wa ufai atu nei mea ia te utou ina ia utou maua le manuia ia te a. E maua fo ia utou e le puapua ngā I le lalangi. A ia utou loto te tele wa o manu malo I le lalangi. Evangelia Ioane mtapus fulu ono faupo e tols fulu matol. O se e kālesia tālai. O se e kālesia moli mau. O tangata kerisiano I te Salonia. O lo tālai atu I te tonu o popua ngā. Ina walatou talia le lei le tala le lei a le li o Yesu Keriso. O le nganga whaafetai le o Paulo o momoli atu I le kālesia. Whai mai ana upul whaupe ono. Sa o tau wha o a o mai fo ia te I mātou a toa ma le alii ina wau tau talia le upu I le puapua ngā tele ma le oli mai le nganga pa ia. You imitated us and the Lord. And even though you suffered much, you received the message with the joy that comes from the Holy Spirit. O le talia tangata o le au lotu I te Salonia o le tala le lei, whaatasi ai mapuapua ngā o le ola talitonu, o mea ia na lātou pu ea mai I le soifuanga o Yesu Keriso, whaapea foi ma la apostolo Paulo. Na whaapongai ai lo lātou maua o le ono sai, lātou te talia ai puapua ngā. Sa lātou wa ai a Paulo ma Yesu, ma o lātou whaataitai ma wha o ao ia. E le italia po ngi sa e le au lotu I te Salonia le tala le lei ia Yesu Keriso, e le ai. Na lātou malama le lei lava I mea whaingata o le a lātou whiangai. Whamai Paulo e ui na utou puapua ngā ina, e sa utou talia le whe au o le tala le lei, ona o le oli na utou maua mai le nganga pa ia. O le fasili. Ai se ana whaingofi ai o na lātou talia le tala le lei, mua. Sa lātou wha o ao ia Paulo ma le soifuanga o le li o Yesu Keriso. Sa lātou mana malama le lei le soifuanga o Yesu o malona puapua ngā e pei o na whaamawina e valo anga lau perfeta. A mailo valo anga al perfeta o Isaia e winga ia Yesu ua ino sia matu lafo ina o ia e tangata. O le tangata whaanoa noa ua maasani fo I malitinga e pei sea I ua alo ese mata ia te ia. Wa ino sia o ia ma ua tātou le mana tua lava o ia. E moni wana tau ave o tātou tinga, mana tau ave o tātou whaanonoa, a ua tātou manatu o ia ua teia, ua whasia I le tua ma ua whaatinga ina. A ua manua o ia o na ua tātou soli tu la fono. Ua momomo o ia o na ua tātou a mio leanga, o lea o inga e file mu ai tātou sai o na lunga lea. O na wha lava foi, wa malo lo ai tātou.
Isaia 5:3 whakapetolu o le 5. Ele ngata o puapua ngā sawhea ngai ma le ali o Yesu. A o lo whapena ina fo i le au apostol. O lo la matia o lātou zuola i sa wanga o na o le tala le lei a Yesu Keriso. O lo la matia o lātou soifua i sa wanga a e sa le i fo i ai. A whai tātou te māna malama i le ai o se mā losi o il tangata o na wingala. E hao en tātou whaamoe mo e tasi le atua malona mana. E ma whai ai o na tātou onu sa ia o tātou popo ngā o lo tātou whengai ai. E lua mea lo whatau e pauloi, whe upule i tangata te Salonia. Mua, lātou te loa i le upumoni. Po apopua ngā mani sāua ngā lātou te whengai, ai na silia i lātou le moni o le tala le lei, ai nei lo le ti ngā o sāwanga. Lua, o le awala na lātou te lia ai le tala le lei, whai mai paulo na lātou tali i le oli mai le ngānga pa ia. Paula valeo le mālosi e ma whai o na manu mālo, ai le tangata whātua i whai ngatā ma puapua ngā o le olanga o le mana o le ngānga pa ia o le atua. O le mana o loo iai le ono sai, o le mana o loo iai le oli, o le mana o loo iai le mautinoa i mea le lei, o loo i tua atu o puapua ngā. La mautinoa fo i lea na moli ma wai paulo i lea kālesia i Roma, fai mai paulo a wā ua o mautinoa e le ma whaia le oti po o le ola, po o angelu, po o lii, po o e malolosi, po o mea i nei o na po o mea atali, po o le maualunga, po o le loloto, po se tasi mea na whaia, e le ma whaia ia mea, o na whaatea ese ina mai tātou, i lea lofa o lea tua ia ke riso i e sulu tātou li. Manatu e tolu, ia tātou tālu sia la au moli mau il whatu tua. Pamel tātou matua, e lea no na mātou manatua i luma o lea tua, o le tātou tamalea, lau tau ngā luenga i le whatua tua, ma le wha maa losi lea lofa, ma le tū mau pēa i le wha moe moe, i lo tātou o li o Yesu Keriso. E hao i si la fia e le au uso tālai, o loo tāpua ia i lātou, e tusa ma o lātou whaiva moli mau. O le whatu ainga tausi lea tangata uma e maise lava i tai. O e kālesia. E ngā lulue mālo whaivala au tautua e tapu ai ma te talo tai ma tangata uma mo le manuia o lava singa o lau whai ngā luenga. O le ngā luenga leo lo whaia e Paulo Sila ma Timoteo. O le tatalo ma tui nā tule e kālesia i le tua. E ui o lo whaawa upea le ngā luenga tā lai a Paulo ma Sila ma Timoteo ai leo ma whai ai o na whaangaloina lau whatuatua i te Salonia. A mai upo Paulo e lea unoa o na matou manatua lo o tau whatuatua. O le upo manatua o se tasi le upo tā ua le whai upo lea. A whai wata manatua se mea o lona winga ua to e tau i ailo ta mawhau. O toi asiasi i ai se langona. O le winga ta tele leo la upo manatua o tātou masani ai. Ai pai ta, e le wis le ise winga o le upo le ilangana e leni, o le upo menemenewo. O lona winga o le tau. Pe whailo atu e ala ili tau tala. Ia po o le upo moli mau. O lona winga. E lena o na manatua ina ua toe oso ai la mawhau, a ia whapea o na tau ma whailo atu. O lea ua whailo atu e Paulo e lau kerisiano i te Salonia, o loo ia manatua pea i lātou. Ma o loo ia tu ina atu i lātou i lea tua e ala i li te talo. O na o lātou whatu tua, ma lo lātou walo lofa i istangata, a toa ma le tu mau o lātou whamoe moe i lea li o Yesu Keriso. Ia male manatu muli. O whape whea o na whaatino lau moli mau moli tala le lei a Yesu Keriso. O le fasili lea leua tu mai mo tātou. Whape whea o na whaatino lau moli mau. Whamai upo le tusi a Paulo le kālesia ke Salonia. A wā ua longo atu mai ate utou
le afionga le li. E le ngata I Makedonia ma akaia a ua salala watu fo I mea umalava le tala I loutou whatua tua I le tua. Wa salalau le tala o le whatua tua o le au lotu I Tesalonia. Wa salalau watu I le tu ma le tu. Wa le ngata I tonu o Makedonia a ua sopo atu matua oi o Makedonia. Wa afi ai ma le tu ma loa akaia. E tua oi ma korinito. O le whatua tua wa salala watu. Wa longo a tala o le whatua tua o le ekalesia. O se moli mau ua sili o na whaamalia loto. O le veai o ni tangata o se ekalesia. Mani tangata o se nuu, mani tangata o se ainga. Mani tangata o se atu nuu la tau te mo moli ina le tala lele. O moli mau lava ia o lato wala whatua tua. Talu mai le ulwai e kalesia. Na tula I mai le ano wai o au ona le atua. Na ofo ina atu o lato soifua. Ina ia so solo atu le tala le leo le wha o le tanga. I tuli manu umo le lalo langi. Na o fia I foi ma Samoa. O lo o wha mawina tala o ia ngā luenga talu mai lava le amatanga. O lo o fia I foi ia wha maunga ngā luenga missionare Samoa. I le whaasala la wina o le tala o le whaolitanga. Wa longo a fo I tala o le au apostolo na tangata valeina o latu soifua o na o le tala le leia le li. Na fia I fo I ma se toi ina sa whaife au o le ekalesia I Semirana e ngoa I Apolikapo. O se so o Ioane, le so o Yesu. Na so sunu ina o ia o na o le tala le lei a Yesu Keriso. O le tausanga na te atu nei te tonu o Peritania, a o whea ngai ma vea singa o le Covitis fruiva. Na ave mai ai tala o Stamaita I New Zealand o Jenny McGee. Tamaita I tausi soi fua New Zealand sa ia va aiama, tausia le ngase o Boris Johnson. Le pale mia o Peritania o whaata autolia le pale mia le whale mai o nole wha mai. Le tala sa si I tia maa walunga ai le tau le leia o le ingoa o New Zealand le lanolang. O na wasala lau solo le tala o le anga alofa ma le ngalue wha maoni o le tamaitai. O ngā luenga le leia wa o ngā luenga o le alofa. Whaasau I nā iolo o tangata. O na o le sale nei e whaasino I tamaum. O tu ina mai ai mo I tātou ta mao se fesili whapea. Whapea whea o na whaatino lau mōli mau mo le tala le leia Yesu Keriso. E ala I tō whinga o tō whi ai oe. O whapea whea o na e whao ngā ina mea lofa o le nganga ua tu ina atu ia te oe le atua. E tā lai eilo na whina ngā. E merwhi ta lainga Yesu o utou o le masima o le lalolangi o utou. O utou o le malama o le lalolangi o utou. Nisi o upo o le launga Yesu I lunga o le maunga mta upo e lima o le. Tu se matei. E le isi au ngā o le masima pe ama vaelo na ona. E wha mai se testa maitai mai a Felika I sauti o loa onga I New Zealand nei. O utou o le manongi o Yesu Keriso le lalolang. O tangata whatua tua uma o utou o le manongi o Yesu Keriso le lalolang. O le tātou ngā luenga mo li mau, tātou te pua ina atu le manongi o le li whaola o Yesu Keriso. Le na namu mai le langi o le malo le atua. Apea foi le mo le mau o Paulo le tūlanga mau o lunga na o iai le whatua tua o le au lotu I Tesalonia. Mai upo le matua e winga I le au lotu lea, o la o tau ngā luenga I le whatua tua, ma le wha maa losi I le alofa, ma le tū mau pea I le wha moe moe, I lo tātou wali o Yesu Keriso. O upu I e wha matana I ngā luenga mo li mau o le au lotu lea I Tesalonia. O le au lotu e ataringi ai ngā luenga o le whatua tua.
E atangi ai le wha amalo losi i le alofa. E atangi ai le tu mau o le latou wha moe moe i le li o Iesu Keriso. I teimi o puapua ngā ma mawhitianga. I teimi o lo i tau ma tofa tofonga o le ola nei. Ai o lo mumu ola i pēa ngā luenga o le whātua ma ngā luenga o le alofa o tangata Kerisiano i te Salonia. Ina ia au mai pēa le wha moe moe ola i tangata ma atangi ai le alofa tu noa o le atua. Le alofa lea na whetalai ai le li o Iesu Keriso e le sili lava le alofa o se tasi i le nei alofa. Ia tui na atu e se tasi lo na ola e sui ai ana wo. Le alofa na wha tino ma wha tau nui lunga o le sa tauro. Ina ia tātou maua ai le ola. Lana whitalainga na o saui na o tau maua le ola ma maua atili ai lava. O le ola wa au maia Iesu Keriso, o le ola e te tau o na tātou tā laia tupea, ma moli mawai, ma whaai loa tupea e tangata Kerisiano, tusa lava pe tātou te whewhangai ai ma whaingatā o le ola nei. A wā atua na ia wha, o na o mai ai leo le malu. Ia tu mau ia te ia lona vi inga, e whaavavau lava. Amene, se o tātou te tālo. Lo mātou atua pa i ai. Wa longo lava le tala le lei o lo walofa tu noa. Mātou te whawhetai ai la wa fia o nao le hawa noa. Nau mātou mau ai lau tala le lei. Mātou whawhetai la wa fia o nao le hawa noa. Wa e au mai ai a te i mātou te tali tonu ma whātua tua ai i lo walofa. Le alofa na whātaunu ina i lunga o le sātauro e ala i a Iesu Keriso. Whawhetai lo walofa, whawhetai lo whamaon. Whawhetai lo wanga le lei. Wa mātou tuwhi tau whao i au manuia o malapa. Ma wa mātou maua ia wala se le pai mai o lo walofa. Ma lo wha mawhana whana mai a te mātou. A o mātou o maua i puapua ngā ma whainga tāo le ola nei. A o mātou o whenga iai ma wha mai. A wa mātou mana tua o e lava o le tupu sili. O ena e whaia mea uma mai usi tai au whawhanga i a te oe lo mātou o tua. A wā o e lava i le ai se tasi e tusa ma oe. Le me whai o na whaafale ina i au whawhanga. La wa fio a wā e sili atu lo matautia. E sili atu lo te lei so se mea o le ola nei. A wā wa e whaia na e whaia. Mea umalava i lo matai sau. Whawhitai le ola malamalo sifou o mātou maua ili nei fwoi tai au. Mātou whano no manua tuai a te oe lo mātou matai. A mātou o whenga iai ma whainga tāo le ola nei. E leo ni mea e whaate i ai o mātou langona. A wā wa mātou mauti noa ma tali tonu i lau a fionga pa ia. O mea ia o lo e wheta lai mai ai i ala i lau tus pa ia. E ui o ia mea uma o lo mātou maua pēa, le wha mawhana whananga mai a te oe. E ala i le mauti noa o le whatua tua. E ala i le mauti noa o lo walofa. E ala i le mauti noa o lo utoia fia mai leli ia Iesu Keriso. Le atua, sili lava i mea uma i la mātou nganga whawhitai. Le whao le tanga lea wa uma ona e tā pena e ala i lo walo pele o Iesu Keriso. Nā fio mai ai le langi e toi a watu le tangata anga sala. Ina ia whaala lata atu e ala i le whatua tua. O le whamoe moe i lawa fio Iesu Keriso. Le atuai, whamangalo ang sala lau whanau. Wa le tonu lava i o luma mea uma mātou te whai. A wā o lo mātou whātau vaa ma le pong sā. Wa mātou whai ai o nisio mea i le tusa ma lo whinangalo. Whamangalo lo no ma o tangata.
Wanga sala wa mātou whaia le atua i aso uma o la mātou ola. Se e whaama mā mai a te mātou. Ma e whaia o se lota fōu te tonu i a te mātou. Se lota mātou te whaalongo ai mga wai lau whitalai mai. E ala i lau tus pa ia wa mātou whaitau mo whaalongolongo. Ma mawhau whau i ai i aso uma. Le atua lo mātou matai. Se e whaamanuia mai. Le aso sa fo i nei wa whapitoa mo ta mā. Se e whamanuia i a te ilatou umalapa. Ta mā uma o la mātou e kāle sia. O no uma a inga ma ilatou uma o maua le nei whaasele launga. Ia iai au whamanuianga i lunga i a te ilatou. Se e te tō ma whamanatu. Winga tonu e ao i nao mātou whaia. O amionga e ao i nao mātou whaia le atu. Whailo aio i mātou on ta mā whatuatua. Whailo aio i mātou on ta mā o loo whaalongo i lau upu. Whamanuia i la lātou tiute ma lava singa umai te tonu o ainga. Ai maise o nuu ma e kāle sia. O loo lātou o tau tua manopi ai ai. Le tua la mātou mtai. Whamanuia mai i lau a fionga sa mātou whaitawina. Whamanuia mai lau upu sa mātou whanongolongo i ai. Whamanuia mai o mātou loto ina i a mātou whalongo malangona lau whitalai mai. Sui ai o mātou o langa. Ao mātou o iai nei teimi whaingatā. Awana i lua ngia la mātou tautua i a te oe le tua. Awana i whaavailua tai lo mātou o la auna i a te oe. Ai a tō tōna mātou atu i a te oe le nganga ma le whamaoni. Mātou te tautua ma au nei nai lo suafa ma malu. Whamanuia i la mātou e kāle sia ta mā. Whamanuia i mātua ma whanau. Whamalo loi o mātou mai o malawa i le tino, ma o mātou mai le mawhau whau. Langonga le muina o mātou mātua mātutua le atua. I o lātou ngase o lo whenga iai. Ina ia lātou maua pēa le whaamawhana mai o aolofa. Ina ia lātou maua ai o le file mu. Whamanuia i lau e kāle sia o ao. Malau e kāle sia kerisiano i le lalolangi. Whamanuia i le whalau o lau tala le lei. O whapenao na launga ina i le nei aso. Le tua whamanuia i lava singa uma o lau e kāle sia mau tangata. Ina ia whātaunu uina i lo lava mana ma le malosi o loa nganga pa ia. Tātou ia malawa fio le atua i le nei aso. O le nei fo i vai aso o mātou savalia. Na ia tuma watu ia te oe lo lava vi inga. O le talo lea e walatu ia Yesu ke liso lea li le whaola. Amene. Amene. O la se i whai ulu tātou sauninga, ia i le vi inga ua saunia, ia e awalo whai mo tātou tamā.
Ole tātou Faigalotu nā mo le nei tai au. Ia, o le tatalo ia whamanuia tele atu le tua le tātou e kālesia. Le tātou tina o le Faigaluenga ma o la whale tua. Ia, e whapena fo'i le lo o tātou e kālesia. Ia, inga mo whanau. Ia, maise nai o tātou ta mama tina mātutua. O talo pēr ma tu inatu i le atua lo tau soifua. Ina ia awa i mailu tātou matai ia te tātou. Ia watulo na mawhana whana ia te utou. Ia utou tino a whenga iai malui tau. O le soifua o whaalo loa le nei fwoi vai tau. Ia whamanuia tele le atua i le nei fwoi vai aso. Whamanuia i tamā. Ia o whasino iai lu tātou o sal nei. Ia utou maua pēr le malosi le ngata i le tino. A sili le nganga. Ia whapea fwoi le mawhau whau. Ve ai tātou o manongi o le li le nei lalolang tātou te whaelo atu mapua in atu le manongi o le tātou o li o Yesu Keliso lo tātou matai o lo tau soifua ma o tātou au auna iai. Ia manuia tele ia le nei aso soifua ma ia manuia.